Akukholakali okwenziwa umcineka ongumhlelo wempocozeko ephinde ebe ngumlandeli kaKhuzani umfoka Mpungose. Sikhuluma-ke ngensizwa-ke idume kakhulu-ke laphana-ke ifisela-ke umthandeni-ke ukuthi-ke abantu sengazuthi-ke bangamvotela-ke kule ngoma yokuhlukaniswa konyaka kwi-top 10 yoKhozi FM. Inkulumo le ethulwe ngumcineka ngaphansi kwekhasi lakhe. Bafowethu ngicela uqala ngibikelela abaqala ukusijoyina leli khasi ngithi sanibonani-ke. Uma niqala ukungena ngicela nenze ubulungiswa-ke nicindezele button ka-subscribe-ke niphinde nilike lama video-ke enginenzela wona. Bafowethu-ke okudida abantu abaningi-ke ukubhalwe umcineka kanje ekhasini lakhe ubhale nanke-ke amazwi-ke laphana-ke uthe ngicela-ke mabhinca-ke niphinde-ke niwahlohle nangapha-ke amavoti komasikandi-ke uthi kumele-ke ubuse-ke isikhathi sawo-ke leso wathi-ke alikhuphuke-ke iqhawe-ke lasemdletsheni-ke laphana-ke kusho-ke yena-ke umcineka-ke laphana-ke owaziwa kakhulu-ke ngokuba umhlelo wempocozeko-ke ephinde ebe umlandeli-ke kaKhuzani. Bafowethu lento uyisho laphana-ke ekhasini lakhe-ke abantu abaningi-ke abazange bakhole. Sikhumbule la ngalesikhathi-ke igushi-ke ikhishwe-ke laphana-ke umthandeni-ke wake waveza ukuthi cha kusetshenziswe yamnandi ingoma kusho umcineka. Esingazi-ke bafowethu-ke ukuthi lento ayenzayo-ke laphana kuyenza ngoba nakho eqinisile noma cha, kodwa-ke abantu abaningi-ke bathi uyabhuqa, abanye bathi cha akabhuqi kodwa ukhuluma-ke okuyikhona. Mina ngithe cha angikwenze ubulungiswa ngikulethele khona njengoba kunjalo umbuko lasemakhaya-ke kube kuwe ukuthi uPaul uthini-ke ngalolu daba. Nangumcineka ethi cha bafowethu maswahlohleni amavoti kwisikhova, maswahlohleni amavoti kwisikhova ngoba le ngoma iyawudeserve ukuhlukaniswa unyaka. Akusho mina kusho umcineka. Bafowethu ilezo.